Assalamu alaikum. Haray mi hewrike on yata baɓe hulu ɗon andi lewru sumay ɗum ko 30 jours pete haray ɗo lanni. Donc haray mi torke ma Allah ɓay ko woni wawɗo mo ronkata kan ittata ka bawgal ma jonna laamu ida andi men tampi e hoore gonga kadi me woni jingande Allah. Mi torke ma Allah jonnutu men gonga amen kan. Mi torke ma Allah ida andi ala gisellu ko aden be laaɓuɓe ko aden be nunduɓe ko aden be wakkilanoyiɓe fi leydi mum ndin. Mi torke ma Allah jonnuɓe laamu ngu. Mi torke ma Allah ko lewru sumay ni kala wonɗo men darde yo Allah fittamo bakkaduji makko no haysidi fotirawa maayo yo Allah fewnamo ittamo e laawol majjungol. Mi torke ma Allah ɓay ko woni wawɗo mo ronkata ida andi men jingani gonga ɓe wari men min haalali fus ɓe warani men min haalali fus min immike miɗen jippirande gonga. Mi torke ma Allah ɓay hiɗa andi ko gonga min woni jippirande Allah. Mi torke ma okku ala gisellu laamu o fewna laydi o fewna leydi men ndi o fewna ɓiɓɓe julɓe ɓen fop. Mi torke ma Allah ɓe wonɓe dartanade gonga ka leydi men ɗo lagine. Mi torke ma yo Allah okkuɓe duuɓi e kellal yo Allah okku en porgal no wawi ɗen fuutorade ɓe himɓe bomɓe ɗo. Mi torke ma Allah ɓay hiɗa andi ko an okkata laamu alaji sellu ɓe hewti hande kadi o niveau mo fewden ɗo duuɓi hiɓe combattre fiwata himɓe ɓe wara ka leydi men. Mi torke ma Allah okkuɓe duuɓi e kellal okkaɓe laamu ma ngon ɓe fewna leydi ndi fop ɓe moƴƴina leydi ndi fof wona hunde wotere nena goto baba goto. Mi torke ma Allah ɓe sukaɓe men waraɓe 28 septembre ɓe sukaɓe men waraɓe 1er décembre 0 e ɓe sukaɓe men waraɓe ko actual law. Mi torke ma Allah yirnoɓe yaforaɓe wattaɓe ko aljanna ma. Mi torke ma Allah ɓe gramɓe daraniɓe gongal wono alaji sellu en e ɓe yimɓe nangaɓe tawata ko hoore toñe ɓe nanguira. Mi torke ma Allah Allah heƴu hakkude amen no ittirnoɗa no firawna e hoore yimɓe julɓe moƴƴuɓe ɓen. Mi torke ma Allah ittuɓe e yimɓe bomɓe e hoore amen kala adenjo kadi wonɗo hakkude amen ga faala ɗo tawtode yimɓe bomɓe ɓen kadi Allah. Mi torke ma Allah ittuɓe hakkude amen. Mi torke ma Allah ɓay ko an woni wawɗo mo ronkata okku alaji sellu laamu. Mi torke ma Allah ɓay ko an woni wawɗo mo ronkata okkum alaji sellu duuɓi e cellal okka kala daraniɗo gonga ka leydi men duuɓi e cellal. Mi torke ma Allah ɓay ko an woni wawɗo mo ronkata on sa inni hunde yo accete sa inni hunde yo waɗete kan ittata ko doole ma okka kan lamminta kan follinta kan fuɗinta nangue kan mutinta nangue jemma ñalol ma ko an andi ittiri mum kan andi ko programme kon. Mi torke ma Allah hoyna men hande kadi fuuti me ngal nangal ngal min nanga e mum ɗo. Mi torke ma Allah o ko alaji sellu laamu okka kala julɗo moƴƴere. Mi torke ma Allah Allah hisin men e yeeso ɓe himɓe bomɓe ɗo Allah. Mi torke ma ɓay ko a woni wawde mo ronkata. Mi torke ma Allah mi tuttatagol kongo o ko alaji sellu laamu ɓe gañike 2010 ɓe jonnaka 2015 2020 fof sikkuno ɗon kadi 2020 ɓe jonnaka laamu ya Allah ya kan woni wawde mo ronkata. Et pourtant ɓe inni ƴiƴan hibbirtake saabu maɓɓe tawata ko fi laamu tun eɓe andine ɗum noon len adenjo nunɗuɗo adenjo kelɗuɗo adenjo dartaniɗo leydi mum en heɓa tawa alaji sellu. Mi torke ma Allah heññu men hakkude men mene ɓe yimɓe ɓe andama ɗo. Mi torke ma Allah heññu men hakkude ɓe yimɓe wonɓe lettude ɗo ɓiɓɓe sukaɓe ɓiɓɓe yimɓe ɓen ka actual ɗo. Mi torke ma Allah ɓay ka woni wawde mo ronkata on wonu hakkude amen mene ɓe yimɓe bomɓe ɗo kala faalaɗo tawtode ɓe yimɓe bomɓe ɗo ko lewru Ramadan ni hiɓe suki ɓiɓɓe yimɓe ɓen ka prison e hoore tooñe ɓe mari ɓengule ɓe mari ɓiɓɓe woɓɓe hen ɓengu maɓɓe jibini e ɓaawa maɓɓe eɓe wawi accitude ɓe ara ɓe tawta e ɓengure maɓɓe nen ɓe jaɓali ɗum noon. Mi torke ma Allah heƴu hakkude amen mene e maɓɓe. À très bientôt for the image.